Serbia Croatia ramri a razam athong leng an luthan EU ramlu atimi razam polchu Croatian palikpol he ani tui tamnu a Tovarni le Besdan munni a lam ampem khocha a razam tampi an lutna atom big razam thongret le zakwa shong chonili ni a Croatia a an lutia chawza leini anthan Hungary ni razam polni lampi akan onton miram rilam an phiruang a lamdangkol in Croatia le in merna khe se Croatia chawza ni ramchu akhat thupkautia anti e am president ni phongning lo mi razam pol sin in ramri zau khandinga rakapol timcha te in umding ati na hika hindor nak an sokmasat a haw asilawa chun phongning lo umni razam bantuk in tlangtlak an silai tia chawza leini anti na EU an rikhya mi regulations a umni chu razam pauni an phanmasat nak bikram a register to e dornak halmasa na se ti hi se Croatia a alut khomi razam chewkhatni chun Slovenia a land anitim na kong an chim Croatia chawza zongni aon hana kong athan cholna in Slovenia chawza ni ramri fakte in kan khamlai e phongning long in register akan kan to tar halai tia antive hi kong a European Council President Donald Tusk ni September nikolini thumni a lakshok ton nak ngai ding im EU rampol oko na EU Parliament a EU ramchung umni razam tingkhatla thongkul chu sham in iphop jam choding in thimphung thlaknak antona im achau hlang khawri lo miram tampin umri maliwa chun Czech Republic ni razam thongsha kalak na lai tia lungthau te in ati Czech Republic ni razam thongkhatle zanga leng lak ding in hatlak nak atwa changmi sitia BBC charchan in thongkan thai kema kamin chu do thleiter ka se